Anthatha incwadi yabase-Efese, cela umuntu oyifundayo nje ayifunde kumoya, ulifunde incwadi yabase-Efese chapter 6. Le nkonzo esikuyo ye-case breaking service inkonzo edingekayo. uJehova uthetha namwathi amakholwa ale mihla awafani namakholwa akudala. Wathi amakholwa akudala ayetha usindiswa amelane noSathane. Yiyo lento uSathane ebengakwazi ukuwabamba. Base-Efese chapter 6 uthi amakholwa namhlanje nobe noYesu kodwa possessed. Amakholwa namhlanje amaninzi nobe noYesu kodwa abanjwe siziqalekiso zakumawabo. Nkosi yami.
Hallelujah. Shiya lento ekwenzewa kwesisibopho. Verse 11. What Efeso chapter 6 verse number 11. Yebo. Xhomani sonke isiqweqwe sikaThixo. Akesibethi izandla. Jesus. Hallelujah. Aphinde lefesi. Xhomani sonke isiqweqwe sikaThixo. Uyabona namhlanje njengoba uzokhululwa nguJehova. Bathi xhomani sonke isiqweqwe sikaThixo. Ukuze nibe nako ukumisa nibukhase ubuqhinga bomtyholi. Ukuze nithi nisaphila lo mhlaba nibe against amaqhinga kaSathane. Ukhona amen. Hallelujah. Ngoba into eyingxaki ebomini bethu uSathane. Hallelujah. Jesus. Inamandla ke into yethu ngoba ifani neyamaqhinga. Amaqhinga alwa nezinto ezenziwa nguSathane, kodwa thina ithi iBhayibhile namhlanje simelane namaqhinga kaSathane qho. Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Nibukhasi niqhinga bukamtholi yombathani sonke isiqweqwe sikaThixo. Hallelujah. Awukwazi ukukhasa uSathane kodwa usesentweni zakhe. Nkosi yami. Ngoba uSathane uzakulandela ngento zakhe. Amen. Ngokuba umzamo wethu. Ngoba umzamo ibamba ke kule ndawo kulapho kufuneke wazi ukuthi silwanani. Yibona le nto sothandazela into esekhaya kodwa sizothandaza sikumakhwababa. Waye umpostile uNdlela angayongena imizi yethu one by one. Umzamo wethu Asingokuzamana negazi nenyama. asibi nanyama nagazi. Ngokuzamana nazo izilawuli. Silwana imoya ezizilawuli. Andikhathali lo muntu omthandazelayo noba akakhange avumuza la. Sizodilishana nomoya omlawulayo. Amen. Asibi nanyama nagazi. Thina umuntu simnyanga kude. Into yethu inamandla. Simnyanga ngebhututhu. Jesus. Jesus. Silwa nezilawuli. Nawo amagunya. Silwa nawo nemimoya negunya. Andikhatha kunamimoya yangena esifemelini zethu yanikezwa igunya. Jesus. Nazo iziphatha hlabathi zobumnyama balo eliphakade. Uzayiphinda. Kunemimoya esesifemelini zethu. Jesus. Ekuyiyo esisobolisa sesisi. Uyabona njengobula kunabantu abanamaqhandini balibize nelakho igama bekubiza kula mimoya abayinqulayo as a family. Bathi mimoya senincede nobani lo othe phithi insindiso ngoku ibone ngoku selukhafa ensindisweni kanti kunemimoya ethunyelweyo kuwe. Ithi le ndawo silwa nemimoya nenamagunya. Kunemimoya ngena yahlala esifemelini zethu ede yathi xa ifakwa yasilishwa ngegazi. Yabona nje uhleli la kunebhokwe zakhala ngenxa yegazi la ngenxa yakho. Kodwa lena sikudala siqhela kodwa lesiqhela ngenxa kabani. Kunikezwa amandla lemimoya. Into bangabantu ihambe nawe. That is why abantu befamily befana ngoba baphehlelelwe emoyeni omubi. Abanye njengoba haleluya ngokwendlela kuphilwa ngazo emizini. Eminye imizi
imizi iphila inenyoka. Uma uzalwa ungumntana unikezwe le nyoka ikukhothe. Abanye belanje awazi noma uzange ukhothwe. Kha unento ethi sawusindisiwe uphinde ubone sowunomtshafane ngoba kunemimoya phakathi wenu ekubangayo. Eminye imimoya iyole. Yabona kuno abamama isininzi sababala bathi xa bengena bufazini abanye batyiswa amayeza athile betyiswa ngesiphika bathwa ngemkile obusokola kangakanani. Yaxelelwa le nto kwathiwa izikulawula ubomi bakho bonke uhlale la. Yiyo le nto indoda apho noba uthi uyagoduka ingakuhoyanga yazi into eyayifaka kuyo izakukhwaza kuyo. Oh, hallelujah. Yiyo le nto kunabantwana abancila kangaka kungoba imbeleko yayikade ingabi natywala kodwa kwezi zanamhlanje imbeleko sinotywala aphehlelelwe ngayo. Aphehlelelwe ngotywala lo mntana efike emhlabeni. Amen. Ngoba imoya yile nimsokolisa sethu sisi. Amanencane izandla ziyathetha ndijongile. Anizukwazi ulwa nale mimoya kuba ni-out. Umntwana jonga kunebhekile kuthiwa yingazi apha emizini ibhekile yakhaya ekuthiwa noba useli lingiso kungenani laa moya awukubone. Yiyo le nto thi noba usindisiwe xa ubawuva abantu bekhanyisela imbombozi bekhanyisa nawe kunento evukayo engathi ungakhenza ubukela abantu abanxilileyo ngoba kunento yafakwa nawe. Yiyo le nto lena ngokunzima kubuhlungu kule mihla. Abantwana abafana bani bashiya amakhaya babe ngamadoda amakhaya yibo laba abancila kakhulu ngoba bathe xa bengena ebudodeni baphehlelelwa ngotywala obungaka. Amen. Kuyabaliswa nangoku kwakunxila nosana emkhithini kabani kwayena lowe ngeli xesha ngayalwayo unxilile. Tokwazi ungancela usuku lakho lezo zinto zibuye umuntu zimlandele. Yiyo le nto nqande omnye umfana izolo kondipha idolobhini umfana nimkhwelise ahambe sincokole. Ngoku ke ndizothi ke ngoku xa ehlike ethi uyabhatala ndithi hayi subhatala uthi ndiyabulela bhuti amaweni okukhanyisele ndithi awakhanyisi lapho kukhanyisa uThixo yithi uThixo andikhanyisele yitsho wathi hayi ke akukhanyisele uThixo tata ngoba akufunekanga wamkele nantoni ethethwa phezu kwakho. Amen. Ndiyawazi mina amawethu awakhanyisi uma bekhanyisa ngekuligqange phaa emakhaya. Amen. Kodwa uzothi xa babiza impule bathi bakhangela isitya bumnyameni banawo amawethu ndithi yayazi impilo yesiqalekiso ihamba indlela ende. Abanye kwathathwa iinkaba zabo abanye bazalwa benezinto ekuthiwa zizingcobo. Utsho ukuthi la bantu ngabantu abangamahlulo abakaThixo abaphiwe iliso zabiwe ezo zingcobo ngabathakathi zabiwa nezo nkaba. Abanye behamba nje kwathathwa iinzipho zabo abanye behamba nje kwathathwa iinwele zabo abanye behamba nje kwathathwa imali zabo. Yiyo le nto imali imbalekayo lo mntu ngoba waqalekiswa emalini. Uma sithetha ngesiqalekiso sithetha nge-supernatural power ethethwe phezu kwempilo yakho ethethwayo ukuba ubomi bakho ibuchithe. Hallelujah. Loo nto mayibizwa kuthiwa zisiqalekiso. Amen. Yiyo le nto uthi noma wenzani kunedeyithi ababila
nazo ne-date zabo. Siyayazi i-date zakhe uzopeya. Before upeye baqale entweni zabo balibize igama lakho. Yoke ngokulento masethu umzekelo ngoMaria waseMakhathala. iBhayibhile iMaria waseMakhathala ithi wayathengisa ngomzimba. Abantu babebona umuntu osiphethe kakubi, kodwa sivele ngoba ethandazelwe kwenziwe i-deliverance kuye. Ithi iBhayibhile uJesu wakhipha amadimoni ayi-7. Uyabona lezi zinto ezenzekayo ezingenhlanga kuwena zinemimoya yazo. That is why you need a man of deliverance. Amen. Ukhululwe. Abanye kwezinto sijongene nazo ngoba kunenye into eyandileyo ekuthiwa bubufebe. Abanye kule nto bufebe kunemimoya abayigalele ebantwini bathi besebenzisa igama lothando. Uzibone wena sele ungekho right, kodwa uqala selena enzeke emveni kuba nangithandene nobani, ngoba kunabantu abathwele imimoya. Amen. Ithi iBhayibhile laba abasekho babili banyamanye bangabuntu omnye. Uma ngabalulele nomuntu onelishwa, nawe noma ublessed kangakanani uphela unelishwa. Hallelujah. Yolento uzothi incwadi yalena kabaseKorinte ithi onyamanye nesifebe naye usi ngoba sethathela moya. Hallelujah. Uma ngabani udibana nomuntu onentwala zakho, lento kuthiwa usulelwe izoba kwenzeke impartation, baphuma umoya kuye wangena kuwe. Amen. That is where udinga i-deliverance. Hallelujah. Ngoba lento inemimoya ithasilwe nanyama nagazi. Silwa nemimoya, silwa nezilawuli, silwa nemimoya engene ngegunya. Hallelujah. Kodwa kufuna uThixo wasezulwini akukhulule kulo mimoya, nawe uqonde le mpi yemimoya ulwa njani nayo. Le ethi asilwi nanyama nagazi, silwa nemimoya, not inomoya, nemimoya. Hallelujah. Yona ndizova iBhayibhile isithi masingazilesi inkanuko zenyama ngoba zona inkanuko zenyama ziphumele ilima umzimba. Amen. Lamanye amagama njengoba kuthiwa ziphumele ilima, le nkanuko zingafunekanga, zirongo, zinamadimona behind wona ezizotshabalalisa wena. Silwina nyama nagazi. Hallelujah. Uyabona ngenzeka mzali uhlutshwa ngumntana othile, lo mntana akho gama ungamthethelanga lona, kodwa uyaqhubeka. Le nto inomoya, le nto yakhe ophila phaa kuye. Udingeka the man of deliverance. Amen. Nabantwana umbethe wamncama, lo muntu lona mrhudula umse emntwini kaThixo athandazelwe kwitakela mimoya. Hallelujah. Umuntu kaThixo uyazi enough. Once ufika uthi lo mntana ingxaki yakhe akeva sona so, uyayazi umuntu kaThixo ayikho ngabi nangqondo kwakhe, ayikho ngabi nambeko kwakhe. Lo mntana unedimoni elimoyisayo. Amen. Nedimoni elimoyisayo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kala wenje nje. Kala wenje nje. Kala wenje. Hallelujah. Asibe na nyama na kasi. Silwa nemimoya. Namhlanje kule nkonzo yakhe
breaking service sizodilishana nemimoya accordingly. Eminye imimoya iyahluphekisa. Uyabona namhlanje mawuthandaza ngekhaya lakho, qala ulungise inhliziyo yakho uthi Thixo ngixolele zonke izono zami. Ndifuna udilishana nedimoni lokhuku. Ndifuna udilishana nedimoni elithile aziwa nguwe ibubi bezinto ezenzeka ekhayeni lakho, ngoba namhlanje ufuna ukudilishana nawe accordingly. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asilina nyama na gazi, silwana mimoya. Uzobetha abantu, uzothuka abantu, uzobancama ubaqalekise, kanti umuntu uphethwe imimoya. Naso isiphatha hlabathi zobumnyama balo. Kunemimoya yelihlabathi yeliphakade iyajikeleza ikhangela abantu, ikhangela izimilo ezihle zabantwana bethu bazali. Usathi wena hayi ndiqeqeshile, udibana nomntana esenza ishiqa zingaka ingaboni, kanti uhlangene nemimoya yeliphakade. Hallelujah. Uyabona le mihla bazali ayohlekana lokuthandazisana lo. Amen. Yayothandazisana le mihla ngoba kunemimoya ejikelezayo, nalo wakho umuntu abambona ingathi right akakhanwa ile mimoya. Hallelujah. Beke umkhani uzobona sovangalo. Sekunabantwana bethu abagundwa makhulu babo, nabantwana babulala abazali babo. Abantu bayithatha kancane balibala ukuthi zi-drugs, baphele lapho. Kunemimoya engisemveni kwe-drugs ebaphushela edragsini, athi ebona into umuntu owayitya le drug waphambana nangu uthola amaphepha naye ayitye le nto, ngoba le nto inomoya, nekhaniwe ngulo moya uzongena. Nayo imikhosi yomoya bakhohlakeleyo. Jonga, kunemimoya ekhohlakele, iyimikhosi, izi-legends, izi-legions. Awudilishani nedimoni elilodwa, udibana nedimoni eliza lingumkhosi, awunyanga mininzi. Ithi le mimoya ikhohlakele ikhangela wena. Kwezasezulwini indaba Ihlala phezu kwalabhakeni, ijonge emhlabeni ibona yonke into. Verse 13. Ngenxa yoko bubulani sonke isikrweqe sikaThixo. Ndifuna uthi nakumzalwane ohlalayo ayilo xesha lawuhlala, izophelela amanyaleni. Hallelujah. Iza kubamba le mikhosi, bubula sonke isikrweqe sikaThixo, Ukuze nibe nako ukuxhasa ngomhla ombi. ukuze nibe nanku umhla ingxaki, umhla ombi uSathane aphacinge ukwenzela okubi. Uzawula kanjani? Ngoba kuyaliwa ngemihla emini. Kwenziwa njani bazalwane? Kuye kwenziwa njani bazalwane? Kuyaliwa ngemihla emini. Ungaakala sufuma lo mntana alalela useca kwakho, ukhona umuntu ongalala kushunyalwa kanje. Ingxaki xa kuba kuphunywa kuyolalwa nihlala ibaleka mnyuka kule. Khamza abantwana ubusuku bonke kule, ngoba yalala ngoba khabalala. Uyabona ngomhlombi kufuneka kuthandazwe, ayilo xesha lawulila, ngoba izokumelene nemimoya. Nimkhasi uSathane usemveni kwakho. Xa ufike kakuhle ngowunegama likaJesu. Hallelujah. Ithi iBhayibhile onke amadolo ayagoba kweli gama. Beke sathi ngegama likaJesu amadolo ayagoba. Yes. Sinento namandla thina. Yeka le nto abazalwane abangayipractice-iyo le nto yalamandla.
umdlalelo thina sivala amangcwaba sele siplanela into yoba sizawufa. Hallelujah. Uthixo afike kuqala uthandaze into lebduza kwenzeka ingenzeki sebenzisa umlomo. Jesus. Ithuna Say Jesu uyalazi ithuna lingcwaba. Abanye uSathane ubombela ingcwaba, abanye uSathana ubenzela intolongo ehamba nje lo muntu usentolongweni. Uma ngathi uyazama kungenzeki ngoba kutsho ukuthi usentolongweni. Uyabona le nto ongakwazi uphuma kuyo intolongo yakho. Uyabona le nto athi noma uyazama uyidudula ayihambi intolongo. Oh Jesus. Uyabona njengoba uhamba la abanye uSathane bakhimisela engcwabeni ephila. Kunabantu athi noma umbuza impilo athi njengoba ndivuka ndinxiba ngawuchoke ndithi ndiyaphila khompini. Fair. Tunase kunabantu abadinga thina siyabashumayeza indaba elungileyo, sibakhuphe emangcwabeni. Athi umethetha umbhalo wencwadi yendumiso athi uThixo wathumela izwi lakhe ukuba libakhuphe ezihogweni zabo. Abanye belapha nje abonwabanga ngoba kunesokwa siyenzekayo. Kodwa izwi likaThixo lifika likukhuphe kuleyo nto kuthomenta ngendlela ekumangalisayo. Liyakhuphe sokwa. Hallelujah.